Ghana de shima mama mu nyina channel paper Sompa 106.5 FM Accra. Jumedia friend Ghana today Breno na so the Obokrata bedwa so and some more edi himedia den cheche wo Ghana and they didn't post bremo. Problem said non so be pemu a ye bema Ghana speaks ebeba so. And no the Ghana for ne bechere wo magene e wo Jumedia no so. It is a would wafidie na to amemo akwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Wubenya ye e wo Sompa Accra 106.5 live. Get demo ankasa. And Tebra Susa Endpoint Homeopathy Clinic, Dr. Dubois and then a dom, one more other woman tea, ye dig Ghana today, Jumedian Brewo, the Obokrata who do a bed just one, ye the Naposo Eba, Yaria a way endpoint, and more biddy, dear no how 84 nature endpoint Homeopathy Clinic, now a woman how not near to tour Eddie amount. Sound so and what she Sompa 106.5 FM Accra, or pay a client service line, now one near Konakrana, and also 053 188 6216 053 188 6216 and no ene Sompa ye diemu no so no ye didi juma enyasam ketwa. It is a wo hwehwe ye kira kwan a ye wodome Watermelon Street ye ben Rising Sun School no obusa Sompa 106.5 FM or that stretch no so a obi ya be kire. And your client service line a 053 188 6216 a 053 188 6216. Kasa na trami no water abuju nso ensu kroje an wono bi a wotimi se woni padua no waye ni yan kasa. Kasa na trami no water se wo ye party se wo ye yie na wo penso de asevo a wo ho a CASA mineral water ene ye kamfo de ama wo. Hajia special local food aduane papa fie no no. Hajia CD aduane papa no wanya kwatenten. Se wo pe mutuo wo pe wa chia no pai. Adi achi didi na wo didi adidi yie. Pe delivery gun ne emfa aduane ne mrew. Ene wo de na mono no agina mono no emu a. Eti anopa na wotwe ekosi na wotwe apemu na Hajia special local foods wa ase. My delivery gun nye busy 02463599921. 02463599921 na wodem 02463599921. Hajia special local foods aduane papa fie ene ho. Eti me mwakwa baba Sompa 106.5 FM Accra. Na ye de Ghana today Obokrata who do abedwa so no e na ye de na poso bi ye na ye de ebre moama bibia etimi akoso kama pa yatra CD ne aba no nso ne aba ene nso ye dwada onyame twede ampo ne ye di ne yie bosome nso ye si mu na ye ne da etoso nsia ye si bosome nso na anu ya ene ye ne da etoso nsia eti waba no no so wo kwa no July ebeye de papa July bosomenso eye stand for perfection. Yes answer was 7 days in a week. Onyankopon so waye adwuma no ede tosonso no rest ye. Enti ye kasa the 7th month ejina ho ma perfection. Ejina ho e ma rest. Eti wako eku bebre. In this 7th month you will rest. Wako bebre niema ko tia bebre. Eniema no dependent kwa bebre. Na so na bosom nso no se wudu gidie be ka megidie ho a ebeye month of rest. Ebeye month abosom Nyankopon de watamfo be hye wo na ase. Wo be hu the rest of God. Wo be experience the rest of God. You will enter the rest of God. Eniema be perfect kama. Things will fall for you in it pleasant places. God will level mountains and the valleys will be exalted. And every crooked path will be made straight. And the rough places will be made smooth in this month of July. It will be every January, besi June, no one shada husu ye. If you can no jade chem we be na what you said in sukra babetua fa so ma woji ho ba bi enye. Na so nam say nsuo no chifa wo so no.
Now we babe wura the month of perfection no a. Onyame rest on the 7th day no. Once onyame be ma rest on the 7th day. It's yenya expectation. Nya expectation wo nyame ho enye nipa ho. Misro, don't get it twisted. Nya expectation wo nipa nyame ho na enye nipa ho. Wonnim na do ho kotu nipa so won sabe wo fom. Na mum nya expectation nyankopɔ wonye nipa ene odi atro. Ene wonye nipa no asesa na gire. Hey, wo nipa wotimi sesa na gire anytime. I'm telling you the fact. Wo nipa timi sesa na gire anytime. Hey, obetimi akase wo ne wo kɔ no wa ba begya wo mfimfin wo gya wo ho de betu bi ento memfa wo ho nipa betimi ne wa hyase aduru mfimfin aware mu kura no etimi si me ne wa na hyase ye fa wo kwan na me so memfa me kwan adwuma mu etimi si me ne wa na hyase fa wo kwan na memfa wo kwan onipa betimi amade abɔ so se ni ntinti na wo ye bibia mesra wo ne wa bambabu ne mom ye ahye wo wurade wo nyankopɔn no a wonni hwamoda no na won sesa no wote sa nne no wote sa akena no wote sa da apem no eno na Ghana today me dey ma wo yesi na wo twofofrom se metimi hya wo de na me kanya wo bebre aboto dodo ene ma bia toto nipa bia mama boto obi na agya wo kwan mu a onyame de wonya wo kwan mu wukunu bi na agya wo onyame wonya wo oyiri bi na agya wo onyame wonya wo wo onyame bia wodo wo no opɛ wasɛm me se no man can do ordin who to nipa so na mom de oye nhira ne de ordin ho to awurade so ena me wo fa bi ena me bla bi ena me sister bi wo se obeboa me ena me maame nia bi ena me wo fa bi o London wo US say obeboa me be kakra wo frɛ na no mfa. I'm telling you the fact. Wo se adwuma no obe say the aboa pa bedroom rebi obekasa fa ho ekwan befa so obebo obra de wankasa wo jejirije. I'm telling you. Eye awiase na wote nipa adwene timi sesa anytime. Wo bet cent. Wo 10% na wo yemfom so wontimi mfa ncha wo da. I'm telling you. Wo betimi aye nipa papa 90%. Wo de da wo befom no won kai wo papa ya wo ye nyina obegina wo mfom so ba ko no so no woni wadi ni woni obedili na nyonyono. Nipa na ade wo ho betu nipa so. Sa nipa we. Ye ne papa wo wiase nyina wo hene yere. Ye bibi da kopa obeyam fom so eno no obegina so ne wadili afedi obe na gisa wo mekere wo pa mema na bo so na nso nyame na ado ho ato no so no de obetimi aye papa bebre akoye bone ba ko nyina bone ne so nto wo ntwene da obe Brazil nyame nye boni aye nyame wonye boni aye eti na watch mu de me di show nkran wa Sompa 106.5 FM Accra Ghana today so and say wo nyame bia won ti se nipa wonya trofo ena wonni hwamo ena won sesa na dwene ono na sesa wo de wo hoto no so na me bra bi ena wo hia me wanya ochina obetimi ada asore na na dwene sesa obi betimi di adwene bia to ni tirima fa wo ho obi kwa betimi akoka wo ho asema kere no na wagye nipa na di no wato watwene. I'm telling you. Ma brabo ma hunu nyansa ma brabo nse o obi so if people show you who they are, believe them. Obi so say the Nisuban city a jinidi. So obi so say the Nisuban city a jinidi. Man fan ye maybe ni na no jinidi kopim say obi show otherwise. So obi dan Nisuban when people show you who they are, believe them. Man ka say we there be mo no prove nche osanya sa na ote ansa. Eti mo akwa bantisa bredi na kakra mede ma wo ye si juada ntia juada nso de si etimi Kenya ehu ne yebo ye huja Oheneyere ne Apam Dadaa me mamu nyina akwa ba ya na oba pension na bibia boko de onyame adom eno nkran hye nti da bia ne bebo eba ye hutu ona mo ni papa semu ya bembu enokre abema on se si onyankopon kwa ne ye ni da oso do mo tire na wo ma wo debi nti ono ne ye botantim obekoso atwene no sanetie wo se no menka wo bia wo de ni ne ho etu ni paso enokre It is well. Yes. Oh, me see nipa betimi ada sore na na dwena sesa. True. Obi betimi akansem bia to ne tirim. Nanso nyame de wo kro wo mu se ya. Wo se wo kro mu te se okore ne ne ma. Yes. Obatan wo te se pro ne mpontere. Ebitimi hye obo ade enchine wo awu. Nanka. Nyame nso mu. Dabi for better for worse. And anu kontabuo bi koso ye se as of
January to June ya etwemu ya na awafo mo de odokobo domo register sa awarefo number is 5,000 aware na gu no ye separation ko no 50 something thousand so we kabo me 1 billion and wo magyaye 1 million rather okay and wo magyaye aware na bi so separation e bi a divorce enti eno anu kan so odo no for better for worse eno anu kan so obebo no me ba cha wo we enti enfo ani ntu nipa na bo sensem so that be enfo ani ntu I like that any nipa bo sensem oh yes messages are always made to be broken oh yes onyame na wo ka asem a won sesa na dwene that be on sesa na dwene da wo kura wo mu se ya wonim semfo so wo ho nya nipa wo ye nipa wo nya bofo nanso wo be kura wo mu eti na woche foforo yesi mu ya yesi busumi July mu eye month of perfection busumi me sha obo se wo be hu nyame anim nyam amen onyame be bie kwan ato ba bia kwan ni onyame de watamfo be hye wo nase onyame be mo osere de na nipa hye ni mu se besi ni ensi ebi se wo nyame bia de oto mu no ososo ni owo wiase obe hyira wo Oma common ne woda woma wonye moboda efise onyankopon wonye nipa ene wodi atro ena wonye son of man ene wasesa na dwene ehona na me de no was God is not the man that he will lie or the son of man that he will repent on sesa na dwene fa wo da obesesa na obetwa ntro ena wonye nipa ba so a obesesa na adwen wote woda onyame de ye nhia no a enka ye ni nipa mu mobrofo apam dada ka ye nhia nyame a enka ye ni nipa mu mobrofo dua bi humre ki ayedu fo chie enka awia kora mo ye so na ya wa me ye ho ka ye ni nipa mu mobrofo ankasa kan ye ni nipa enka ne enka nipa bi na ade woni to no so a enka wonsa wo fom onu so nti na wo ye bibi anka wonsa wo fom ba inam se nyame nti na wo ye no wo kura wo musa na ode wo apa mimi wo daily graphic wo ha na daily graphic ne page 13 na sembi wo say government activate post flood recovery armed forces lead operational response enti Ghana armed forces wo masore waka and a government settle $700 million euro bond debt Canada ho no aban ye ho adwuma 42nd National Farmers Day launch eti akuafo da no de etoso aduanan mienu no ye de be hye akuafo nkran ye be bo maba so no ya da na di no nso e wo page 13 ho nsansam ni nyina e wo ha senti meme e wo graphic wo ha abam no da de hin na da woni manopai mame anopai se de daily no ba no Daily Democrat e wo manim ha na fe the new publisher so ha ye bre so sem the Chronicle so anopai e bai e de ni quotation no o me ye kwa Apam Dadaa hosia na achire ene wo se wo chehene boafu o chehene angry ajubro nana ajubro no eda ha ena sade wunya kan flood ho nsemi nso no ebi no na tete nso eni e wo Chronicle achi anope e bananso papa bi nso abotai ena ne card da no komu na hwa we die wiase nyina me hwe ne card no achi a UNICEF asem na wo ba bekan na de ye de ba no pe Mesome wa daily guide wa ha say no or say High Court approves Abu Trike's extradition. Kwatafaye tosunsia na wo na ex NAFCO boss arrested at airport. Lawyers bear teeth when so ayadia daily guide that the Aba government reviews student punishment regime and no edda has say no we've cleared cocoa farmers arrests cocoa board and na eka we say na fe momo vendor kills rubber at Lashibi and also so and some daily guide and ope wodi bi and the Ghanaian Times one day kese ba ko Kwatafaye to so dumi no pay 12 was say stop building on hills now. Stop building on hills now and omoka easily go hills and baby foforo any ma me sa won say nso na yiri ne to da bi omo so omo si edan wo be poso no aha nti wonom no omo activities no ni nyina adwiri ba for mu ntine basa
ebeha wonom so a wonom so ete form nti yebehwem na Ghana Armed Forces to lead nationwide clean up demolition exercise. After Ochehini blames the attitude for flood crisis and Sembia one and the Ghanaian Times and Daily Guide the Abano. Yo, and my mention say na me for daily graphic do Bokrata no Emrana and I'm said the Bokrata ni na pa momo diaba efa flooding no isu yiri no a na watching na watching and then na watching what na say I want to the whole process. Apam Dadaa kaipa. Oheneyere better say no person see bobo papers. Afi de yetete response say ha ne enkrofo fa messages him na be hwe enkrofo di videos pictures na me say na yete ha ene me nyan sore me sore 1 pm eti metena ha man sore manager adwuma de enya isi ndie o no o plan wo so be kwa ko ye kan eti metena ha kosi 1 pm edi ye de to abobo ye man krofo update ama chese ena na de ye na tiefo ase we say nene na watching wo mo ye man na ye fe obitimi frɛ mo obitimi frɛ Sompa fo monka nche omo tie ne se mo mfa ha omo mfa soro ha na nkrofo di omo videos omo de ba ye post to bebre wo Sompa Accra 106.5 live a wo kokore bi de da ho a eguso kama eti ye da ye tiefo ase se na watch se ne wo mo ne ye call na kra na update ye fa flooding no eniema na ekoso no we don't take it for granted at all ye ni eso papa enye asem keto akra eti ho asem eno no na watch se na ye be host to Reverend Lawrence Asiedu or ye ex convict na ye nam nsuo ninti no ono kra from so ono kra ba bia wo East Lagos no nsuo sa eti wanti bi amantie ne Sompa Rhapsody ono ye be host no na wabeka ne story obi ana cha se wutim se asai kra apratete kra wutim se na enida so bi ani ba bia na ene wonyankopon fa no so de ye ne makese ne wono na Sompa Rhapsody ye be host no nyame adomo chena ye be host to honorable lawyer Kojo Ponkroma. Was Sompa Rhapsody wo chena no pa Esquire eti wo chena nyame adomo a mu nyina mu stay tuned ye ne be din komo a emfa politics mu fa wono anabrabo ne nkwala abrem ne nyini ne childhood experience no wonim se obeye politician sa na ye mane because ye pese empower youth no eti wo chena nyame adomo no pa Sompa Rhapsody 8 am bomodin asa wo de afidie ne beto a ye ne honorable lawyer Kojo Ponkroma ofonse yire bi na hyebedwani na ye ne bekasa ewo Sompa Rap obeba studio ha live na ye ne di nkomo de afa na brabo mu na ye di nkomo na koyi na anopa die ye ne Reverend Lawrence Asiedu na ono ye ne betwetwe nkomo efi efa na brabo mu ene niema edi adesua be ma ye na ye se di odi eche na osua di odi kan na nte na yesua bibi edi afim ti yen stay tuned for Sompa Rhapsody at exactly 8 am ebra no pay ye host to Reverend Lawrence Asiedu na watchna nso honorable lawyer Kojo Ponkroma ye host to omo eti Apam Dadaa flood no ho asam redi media na si mbobo tew na etiefo no bre no aka 7 minutes up enti Oheneyere yankwai yo mame ene mame fa daily guide obokrata no ensha se sania da sen mo krata fan ye to so miensa no kane NAFCO Metro National Buffer Stock Company no penyi kwankyerefo ya na otua ano Yewra Awuni Wahab Abdul eyade ayeka se no nasem no eda so agiremu ewo high court na wokyere se na ewase otua na mode na ni kyerem wo UK na nani ho nsem bia eha no na doctor for etimi ehia no na July bosumida na toso miensa ne mu ene oye se wo tukwa wodru airport wa na jese BNI for ne mpanyimfo ahodo yo mo ka biewom ewo mranim ene atemu adwumanim no wo mo koso ne pechi adan a enya ade a wose wo tukwan na so no ne lawyer for atwere won se de gu court no ne mpanyimfo so se won tie ase sanse court no ena ama no kwan so no ankasa no enko na kwa wo kɔ no so no July bosumi dai to so be se ensia ena nka wo hia na doctor for no eno krampo eye enan ena nka wo hia na doctor for na de to so nsia no waba na chese watimi aba bedru o my Ghana mu ase no na July bosumi de to so dumienu ne passport se de ya net ye no watimi de abre eye court register no na bibia timi ato na so kodru onu masearch na lawyer for no so kire se nya de a wote wo mo ho ase lashibi asembi SC na watwe wie ye no chese
momo vendor be obi odi ne dwuma se mobile money vendor e na cheso wapon a ne car ya wotim sika wom e wo ne bag mu no yese am robbers for mienu omoti moto so e no omoti no no mo tutuo e de bo ne car ne mu na se eni mota ne baste ye e na wono mu nya kwan ekogye bag na sika wom no no mo kɔ no omoti anye ye se na be friend is saying mobile vendor no so no etuo hye no ho e no no so eto ye e na de otimoto na chi no e car na wo tof e ba sa na se bag no entimi ankoda ho nto fa na ade e na o sa de call police station ekoye complain na ba ko ne de wadwane ya kasa no wonom enya brante ba ko chese wanya mfinhia no be se aduanan sia wonom ehwe na ba ko nso so a watimu no anase wadwane no o ma hwehwe na kira kwa na ba bi ese no emra na no matimi ede no akwa gina ho ma bibia so etimi ayeye na Pristia Sankofa Gold Limited nso adwumayefo no chese managing director eya ade a wonom esante ase apam kwan befa so na adwumayefo no ye die ho nsem no etimi CPS ta esan so adwumayefo so odidi na bibia so koi na so no chese bese bosumi mienu no February ni mu a mpanyimfo no etena se esan ye no enya ade sese managing director woye edema adwumayefo no waye nti no wonom so chese sit down strike wonom ede ahyehye so ya eno ho ensem no so nyina da ewa ha se nom na mamemfa we sen maami asem bi hia koko yi klachefo ya muntu aka yewra ya wode Randy Abe waba bonte se koko board etua eye koko klachefo nyina ne koko akuafo nyina aka edi amamo apam wo koko 2 bags bi wo Black Collins wo fa ho ye dai o si koko klache no enya sika e no so so amom sika nti no asem we se no se enya no kora krachefo mo mra bonte na mo meka anya sai be dan kana so mo ka mo dinyiya no bia ba nya mo se aba ya ba be ka ye around the abe enso so aba e de aba katafe to sunsia e wo daily guide ha se no munti no eno so ho nsam no wa muntu aka na sika nde wa sefa no entimi mfa na bibia so nkoye kakra ya anopa daily guide pa ya abutre kan so acha se wa man kwan se America for me fa no nko extradition no na wo moma mra no se nea wo kire se wo fa defe no wo do kwan so na da kwan so e de gigi amanfo sika e wo ho no emra na e wo ho na ni nkodi no so ho nsam no e ya de daily guide anopa wa bo ho amane ene anope ma menka media no mo plus ma yenkɔ ne 10 na tiefo nso mrem the new publisher de obokrata ede asem kro na efa yewra Abdul Wahab Hanan ho kane nafko penimpa no ho no ene wode Dr. Dominic Ayine mfoni abeto a yewra Godfrey yebo adame nso de eda ha bie na eno no was dame wants AG over airport arrest eno da ha na wode yewra o say you dey chim doctor wode mfoni aba abeto a wono nso brofo a wo twiro na kire ewo asieni some university degrees are useless na wode entiemu sani sitro nti wotiemu pa na kan wo se adutwim enti kratafo etoso miensa no eno ne dai wo chese entete no etimi kwagibi wo suapon mu a emfaso obia ne so nti anya nwanwa se unemployment graduate association ya na ewo ho ebia kwa awie nso adwuma no kora wonya bi nyo enti wo bobbo nsam no de wo bo so pa no pay onya the new publisher wabiebie neni ewo ho a yebo so ede ama yetiefo na the new publisher no na Daily Democrat so nothing but the truth wo piapia bi edeba and we say National Petroleum Authority NPA for na wo mo ne wo mo a ayese wo beton petrol no bodwa emu no edi ehia na fe wo mo didi nkomo ama wo mo akwankyere saa na wo mo nso a ede tanka no enante ya kwan ahodo so nso no saafo no nyina ka ho tanka drivers enti eno nso wo mo ewo emra na nhihye bi ese wo no mu di so ni nyina no wo mo ne wo mo edi ho nkomo anopai Daily Democrat the Bokrata editor ha ebio wode mampani dada efo motor Rollins wode nemfoni ababeto ajeje no wo chese chiniye ma no wo mo akire ni sopa ede akire papa ne sampa won na ekofa amanyoku no ede bai anopai Daily Democrat de so no a wode nambi ene no na emfoni no se wa menho pe mampani wedi atete pa wode na no na komame abrewa no na so ho pe no wo chese our culture our strength mampani mahama ena wo ka sa asemi anopai eno nso ewo ha ena bio pempagefo kire se animanimu ya nhyehyɛ mpanimfo di gu akwan mu se de be na nsuyiri no ebejaye no
wɔn moma ɛni ɛna hɔ ɛna koko body sika Oheneyere boss wɔn nso wɔn de akyerɛ sɛ 2.6 billion wɔn de akɔ sakrakyefo mfantua koko akuyafo yɛ kari wɔn koko na nso sika nkɔyɛ no yɛntua wɔn ka anopɛi ɛno the Daily Democrat wɔde ɛbaeɛ. Now the Chronicle say Ochehene angry over disposal of refuse into drains. Gatem ebi say ensuo no etimifa ehɔ na dodo na tu regu. Enti ne boafu pa na wɔkasa ho say ka ho bi na de nsu yiri no ɛbaeɛ enti ya yesu ne yeban ɛka ho anopɛi ɛda ha. Ɛna pani a wɔda krata yɛ chi nso ɛyɛ yewura Dr. Samuel Benowusu wɔno ɛna International Association of World Peace Advocates IOPA wɔno ɛna da no ɛna wɔ se wɔn de nso yiri no wɔn fa nhyɛ baabia ɛna obi asi ne fia no wato ties obi asi ano wato ties obi asi ano wato ties na yakata asase nani enti baabia ɛsɛ nonnom no baabia ntime nnom no ane sɛ ɛtɔ so ana ɛtene kɔ ɛka ho bi ɛna no nso ɛda ha yi Mama Kes campaign no Mama obo bia da akomo wo mo de edu asantema mu ene no nso anopai Chronicle afa Hosea etire ye nan ne nkeka nso nsia ene wo se ye nkan my people are destroyed for lack of knowledge. Enye Hosea 4:6 wonim se Sompa Rhapsody ye nyina so no no okay se nimdi a me man ninti wo mo yira eti e be ma wonimdie se de be ya wonyira wobetimi ayira wa awariem ampa ekwaya ni kwa so ko be ma ni kwa so ko fa no eti Hosea 4:6 na no ne nyina so e wo Sompa Rhapsody nti e ma nkrofo nimdie abrabo mu nimdie na sana mihu yanka no ye nanka minimu a manye ni ye kura ya no so nkase kasa sa kasa na ni heaven you ba job number na ma me na tie from 0260 19 19 60 60 64 64 0260 19 19 60 60 65 okay any omugire mu dada entie de ye nkoi hello what do you mean that? Ajani mo meti wonka pa. Anya me mo. Wo da mo hefa. Ano pe de my one me monitor na me ko me charge of the general secretary. Yanko. Ono so ba first back chairman. What you could know. Yes, piano that na kusiso. Ana Haji Ruka. Ono so ba for national treasure. Hey, manu we boy juma papa. Na ko ko ja boss die e wo linfon. E wo treasure no. Na me nchia they become German, also bad in the Chris Road, also bad in the national either. And I came in Iba, Bonus also bad. I get you a what I don't know, also back of later, and then the director. Yo, Yamikan, you know, yeah, that is this year about Basana, about the after on the show, 1 year man. Everybody, let end this for more far. The friend say, yeah, friend about you say, Vanderbilt cook. Nanko, why yes, man, I'm saying, that man, oh, yeah, we have party, and the guy, and we die, and then any, but the damn what is coming from, like I say, I come here, and can go fast, so anyway, we are, in power of a 94 one kind of thing, so, what, they do one place in the Liverpool area. Bye bye. Meda se Janimo eno higher Sompa 106.5 FM Accra 0260 196064 and 0260 196065 ha Sompa Ghana today Ghana speaks eno hello. Hello. Me ba cho mini abe na meshiani. Mini Toto Pachi. Hey, Toto Pachi. Ashima suba kanable. Mete wo kacha papa. Ba me wo. Wa wani up and down ya. Ai Matias, ye wan kwa woni di. Yegu abrabo so fi futu. Enokre ma meti wa no pay. Ya mi sha woni waduma ye phone na. Yeah, that's. O mamu ni die nko nkan chere se de atinye. Amen. Inchapisi nko mame MC the Afabo the selfless MC do me kwabenya. Honorable Edmond Agbo o Jumapa mame. Otise BBS wa hapa na nini timadru na mako rescue na mako kwa yedi ese nefata. Amishira na ko na Jumapa so. Aminchia
was blessing Oba for Greater Accra Secretary. Yakupon Shirana. Amicia Honorable Abolo. Honorable Yamisha. Chief Julius Zebra, Yakupon Shira Papa, then I dream for Magda Street. Man, winning. And look, India, my you know, or my name bread, or my name see a penny. And say, she say a day of my Ghana. I done it, I said you, we are seeing in our ball lasso. And you are a Hunubian Haneba. Check what you mean who say, to be car, what craft with down in banner. Car no, anyone in our city, or the Bagana, no, they are called a weather for no more wedding way, Chinese sequence. So a year ball, we are only, no, it was rather, not cars. And then is your more, is your domo. Besides, is your the omo coin. Ah, it's your me. India, me mind, we are bread. No say, and next, and none would be assembly or a rhapsody to say. Nowadays, you turn a woman. Medase Eyinshira Nanso Yama in Sutono Ayabasa 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Good morning, good morning, good morning. Good morning. Sompa ma papa ba ko pe. Medase Papa mintie wanope. Pacho bright ni a mi ka ta. Abuso kan. Na mi try papa na obo mbai. Amen. E wo sum de so man Ghana. Ma men kai region for Yemia Bema Honorable Amos, the Oracle man ba ko pe times for region or call for secretary. As I said times Kano. No muntu abamano. Oh, Kafra, yay. Bright, Kafra. Hello. Sambra, me ya bright. Now we be enjoy so fine Amen. Nanu. Oh dear, my Abe, oh dear, 12 years so. Esawa. Bright kasa so fine mo kasa mami. Minim say bright kasa o kasa ma o. Eju de kasa ma no. Won so kasa ma bright anope. Bright de samba. Ande you come meta bo na what am be ya. Ma mi ti o. So fine man na won ti ten. Nyame adom me ho ye pa. Me bi say me no wo die ye mfa ye nyame simu ya go. Ai, se kra de. Ai se masore ma. Se masore ma kra me wo apam dada be ka me ho. Oheneyere Abrewati anso abeka me ho Tesano Baptist Church. And Mama Esther anso abeka me ho. And me gusu a pese tone mu nyina abeka me ho. E wo Tesano. Matima minti o. Odi a chance ye yonko. Sa we nkwa de metie fruit tambo se we nkwa de siri ye we nkwa de me so mama siri we nkwa de metie fruit tambo ye nko why any time me de mama ntia me enti honorable eliki mapu na me nka me ho o enra o ya de ama ne party nipa ni ni pa o honorable ma o kunta no se honorable MC monkoto na ye branch elections delegate Mr. Osman ono no be bo na bo ni to them aka the one the oracle them was blessed we got tell you to organize no the secretary of this am pushing up na otu da ko enna ko je dan kwa akin bi shape of you no the deputy national communication officer e men bi am kai am na en ti am ti na nkun bi na enyam dia honorable brown for executive executive ni tia na pay ni yaba. You see, let's read Ghana for. If you say, I want to give the name of some permanent number. My approaching and crazy, I want to be the better Ghana every year. Last year, Mama Kwaba. Now, Mrs. Honorable Minister of Sports, the listed about the better. Honorable Adam, so what do you want to go here? Who procure 60 group stage, Ghana don't qualify. Why can't you go ahead and proceed and procure another one? Medanse Eben Otam Naso 0260196064 and 0260196065 aha Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Auntie Akosua ma che. Yeah, where ye? Kwaku otiana.
Akosua tinted Akosua. As I say, me ye who ni original, me ye who difference pa. Mamintio. Yo, the Akosua Mamenta and was my power, but I'm a baby and Quantama. Down out in my movement, Nebuaya. Now, Mentia some five from my telephone, and I mention me a Dr. Alhaj Mahmoud Baumia. Then my name is you are on board. Telling Henry Nanako, I had me Nanabi, you are Dr. Henry Abnako. Now, Auntie Akosia, Suja, maybe I'm a kind of pleasure, Mamma, and possible on the mono. Most sorry, I'm not the money, Yama Silada. Maba Bayimu, Echo 1 year, Echo 2 years. Obia discard that for this car, I don't know Moncochino, and Pesicano, and Mamma got a mob 2 years, 2 years, got a Mula. Zoom lions, my idea to my zoom lions, and then no two coma, Mula, Bola, Jipore, mining in Amboso, and you made a million more than some years, my Muslim, I know this. I only had a mobile monk. What did one say? This come on more police, more so the more be and more be as only Santo, what this car. I want to know what Wablama and National by Apple, I'm not going to get it. My minister one, and you will be idea. Most of them want to radio, and this in me, Mammy, can you apple and if you quiet at that, enjoy it up. I can't want to get the answer. Mammy, can you now at that Saturday. Let us say, Quaquat, and the line, no, a munye 0260 1960 64 and a 0260 1960 65. Hi, Sompa 106.5 FM Accra na yemfa yenuya wabe. Hello. Good morning, Akosua. Good morning. Me pacho minia ben meshiani. Very good, Santa Maria. Ayo. Of Edward Santa Maria yenti. Yo, manager working for Namibia Nana Ice. Oko National Oko Beta Women Organizer. Mamende na do eke apopo kwa mi Japan pepe. Obakuni fi na ngwala wa muku school no pe ko ho mo ko fi fa te ko di mamene yobia o abadae de ma ni ba di se de di ni se mamene tebele di a en to en peja no mama no mi di na o di say is ria se ma ni ye ka te si e no ana mezo me ka ho asemu. It was a Ghana for easy, Ghana for easy. But if you know a banner, ma is any possible. It was if he said Zoom Lion, no, not a no boy. I will buy and see the Akatiana Zoom Lion for Erema, workers and no penny. At Akatiana, yet can I know Namutumuma, Namu a year to manage the home cradia, Nibano of Cabola, Chapola, no dominion. Who do you bola na dem? Did not say a quantity of partial of a view when you are not trouble. Let me say, Abano President, and Yama win in a Kikadia, you lie on for almost than they will make him up. I was here. Mensumeda so poverty and watch Santa Maria this year in Amaye. I hear Sompa 106.5 FM Accra 0260 196064 and a 0260 196065. Hello. Ledo. Hey, Mr. Nokrasa. Ledo, what to say? Me ho ye pa yedi nyame ase na memo aba na menchira Dr. Amo Bafo oni oba national vice and justice yeboa and also called deputy national organizer kwajo dankwa eni utuda ko omuyina ko national deputy communication jo ashaman oko communication omo kan na Sabran Forest Commission kuja do ko inka mi regional secretary oni bibi muru akotia oba regional vice na na payment tiri oba ba you let free union MPP for omunin family dika omunyai no mo phone no ani om credit no enyi na home no munya papa omapa no ma ba atuka anyama ekoso ha no yense mo apan iso na toye no be force wo mo apan na so mbese politics so then politics musika die fuma sabi wo be di ye no enu na dia ko wiese odona no se ka mutimi chima en kanye sei na kabeye $43 million no e dey na mudi ye en na minu ka se 3 systems ship da ye kan ye e koso 3 abekọ anopa 3 bekọ wia 3 bekọ enumre e koso oil refinery so muni ma nkokọ he
and then the beer to Kia way to Tono, or the chief of staff or Bano to Tono, and also if your papa and Abaso so many to Kia Papa, let me be a calling you from my chief of staff. Medance enti no krasa eno hello. Ona adamu no awrobon ye. Mete on kapa yenko. Awrobon me pacho mete unko tom. Me hu ye pa. Amen. Ai so kura de wanya bi obi de ne de nyina akọ wo de se wanya ba akọ. Greater Accra woman organizer Naomi Akosua Wusu. Ọba ni juma papa ni delegate àwọn control ba. Greater Accra woman organizer Naomi Akosua Wusu. Oh, we me da hoka. Wa cheja ko national chairman da hote fe onwa na eko. Na bi first vice chairman onwa na eko. Ana godi azarbedi akogodo. Na so ba omia da president. Haji Zuka national treasurer onwa na eko. Mami, the party of Ghana anything. You like your doctor, what a poor two of a pan of poor Ghana. Not with the mamma, dear Jonathan, and some other Unipago Pro. Are they on your NDT? The man who's going to be the man. Papa, Mammy, you're going to buy. Hospital, a good word to LC, our weather dummy. What do you mean, hospital, Manoda? Kaka. President, or man who done everywhere. Hospital, you're seriously, clear rubber. The anomaly to my phone come out on the other effort. Oh, yeah, but not more like what is a very mamma. I don't want to get a little ball. Let me get to the auto retreat. Let me get to the auto. Medas Awrobon enono 0260196064 and 0260196065. Hello. Yeah, ABC. I'm getting Africa. Yentwaso. Nyami adom. In check it, Kuba, you are shaman, a patch or communication, sir. I shall from a patch on the post because Edi Ashama Pataju, Sama Shama Kobara, and a Chubu constituency, Deputy Communication Officer Mepacho, a year calling Amamon Mepacho, a Jubian Cadem, a brand of the Papa, and the Chubu Mutumano, Mepacho, and our Deputy Communication Officer Apine, or Catamaso, and a Yahuda, Organza, Swing constituency Mepacho, and a fresh lady Awapa, when system, a year, Temawe, Charlotte, Mepacho, Organza Mutuan, and an incoming. Regional Chairman, Mike Tete, without it, Montumano. Care, Medical, Mambo, mobile money rental, now, Shutu, Aquano, Yamisha, the Papa, they go on Kuduta, and yet also, the patrol, a year education, Metana, or what sister, no, you say, school, university, or that idea, and I thought, or the policy tour about I and Shepa Abba or Manmana. The party will walk off you. I feel say, when I'm your investment and Buana. So, I could catch him, said Uncle Boy, a catch him, said, oh, you share. I could have patrol 12 July and Belgium. I'm in China about Macoso. 12 Belgium, they are not a Joma kind wife. Last point, the patrol, Mr. Patrol. Share, Ganapor, you mean, sorry, sir, Judge the law, America for Mepa Abuchicano. I'm sorry. I just got a too much data. Medas enti ABC 12 July a birthday. It drew her na with the picture and will be afa your client service line and I wish you happy birthday. Kama pa. Hello. Mebacho mini abel meshiani. Hey, a free fanny cantamanto. We are free for Cantamanto. Me and Quay. Yo, when you my family of woman Ghana, and cook my sham, Mama Yansanya, Nature, Papa Boagye, incoming national chairman, MPP. They said that this you. No more money Boagye, no more chairman, my wife. No, no, baby, young Kaboom. And that was there. I don't know, the other means that's what I can't do. I know the mom was, and at the time, as a man is what kind. As well as American folk, we do form and ye Ghana for. Any mente. And if we have two radio stations here, there's too much I can say. American folk, we do form and ye Ghana for. To assume, what they keep much you want to hear the better want them. Yeah, Temperature make a can say, the children, Mahama, a 20 degree.
ensuo na irifa Ghana for no irifa ye no won hwe no ni wuduma wo ka so bedi wuduma obetumi adi ko pem say yentra obetumi adi ni say machines wo ho e de beti go tem na meku kwado ene awumia e de machines abegu o man mu yes son ba di machines na kogu no won famra no pa ho a tum lion for no yes level mahama bebre say ni paka clear bi na wo edi no mo wo mo interest nti wo mo ka so mo tum lion no ampani ampo no su gu no wo ma tum lion ma ya juma na hye pa wo no wo mo fanto wo Ghana for ya dream bone Medase Afrifa Eyana Wachia Ebusuafo ama 0260196064 na 0260196065 ahe Sompa 106.5 FM Accra. Hello. Medase my brain papa masarem bright ni abie bright yenkwe. Mami akunya wiso na bu Peter kwesi mensa obu mshipia ntiani papa ona bu chief of staff Zolo Zebra baby obianya mikano na mesre amomole for any trouble for the yenya honorable abolo the common man na me aduma ko deputy communication officer ti omuka na omuntu abamano share maybe sao enti tournament here yakoye world cup here yakoye blasa ye last match yakoboy no this is the post stories Bright Kafra when Nedi line no mwakra me fa nipa miensa na minwi. Hello. Akosua. Yes. Mache. Ya eja. Mache unu ya Letitia ni kasefre roko stata. Yo ya Letitia mami ntio. Medika mami chewa chefo nchio ni manyafo hawa kumsi na jombuadi ena na bi. Ana parking point for ina mi jiti se. Ghana ye ni yehwe. Yebesere se fina ye kanu. Ye Ghana for ye kanu. Nemu tutu ni jina se abanu bituma yusu mra abituma boa se yidi mobi obituma yejuma na nando andi si ni se bi party ko ka se no juna na yejuma no ana party executive say obituma ye but waje ejuma na dia momo wa kan brains so this scam momo ni je se papa no MPP andi si won pen for this scam man okra no e je se mo na mo yejuma no nti sa ban apa na musu betuma ye aduma na da mama me de me fi se kanye boni o party ma mo ye aduma ye ne se di sika na be mamo na mo nye na mo party ni egule nu ase sa de mo anya de e ti se me MPP ni na ye ya make ma ka se ya anya de because o se betuma ye ni panyin ni de aduma na ba panyin no ye boni o ni mo a mo je aduma no se mo ba ye na mo aduma ye no mo ka se mo shame e na eguma nu ase se party action a year mo wetuma ye aduma de amamo no be good party nu ase tro kan ma Ghana ko mpa do wu na mo to aden be besere se de mo ye no mo nye ni na mo panyin so fa 90 tom wakwaba Ghana fo nim so wetuma ye aduma no ene ye de amawo na wetuma ya aniguase ni si for me chela me dance o time no aso memfa. Hello. Hello, good morning, Uncle Akosua. Good morning. Wafa watching ye? Uncle watching. Ayo. Mpacho. Michoni apomene obisheni na. Ya dance. Na Aboagye Jakusi michene ne Dr. Baomia. Na anepesi ko sisi ye ya medjuma watwe akra ma ya me. Momodia moweni mre. Pa Saudi apam nyina kwa so. Because de dia dilechi. Ka mokofori wo men's ministry wa na ya fani wo. Obeko men's ministry na eyi Oheneyere nso akọ WMU. We now baby for more shisha. Thank you. No, and the person to you as a man and you say can. You said you could be an answer. The what's why a ball and wow, what to make Joseph with you guma. And you for the general local. You don't want you. If you say, I also say, I'm so many be. You can't so I sound so big businesses and so for good this over your one. May I shall see you and a one crown son and bring up baby. Then the enemy man and she that's at about the top. If you go about you, kind of see an amount up to 2 years after what I said, but you continue to say, yes, yes, you want to hear you, and then next year's one because of the other doing the same thing. Well, you want to 1 week. You can find it some people in the face while you are home. I see what I say another thing. Among us,
Yako. Me da se uncle. Me fa di wo chat wo kra. Hello. And the other say only a bear on the chat wall. Ah, why? Why? Only a bear on a ska. Na no scan champagne. And the on chat wo. And to afa baby, I was some the chat wo kan wasam ne yanko. Fa wasam egu nsuo mai. But men fast from person model going to Elembele Force and they will match the Dr. Hassan Hussein or Balembele. You don't go to the US no, or rather go my gun and Elembele for the Elembele free, match the Bende. Miniaba, and Yamian for a conference. Quite a good one air for communication organizers, yes, but then if you organizer and a cipher, how a palace town. The next was Yako, Omudoso, Abrabu Washing. Omuna, Quebec, Omonto by me and Kofi, and it's no ball, my Ghana. And many about. And then the MP, then it's by big government. And this government is a wish. So, already, also, my Ghana, let's move me down to Cafe. She had a pyramid, she had a Patica, and a one to get him. I'm so you found my Ghana. Na nyɛ to abɛti MPP nyɛ to about to tie aban na wo ba when hwemu obi a odi sika na so odi sika fa kwambɔ no so anyam also o sika nipa no the moba this 2 years this month meeting tira da party mo come on ntum and that drill machines o mampanyi da danko kufu abimba obi ade ba ye and na egalamsey site so say we to galamsey some machines will come and na mo dey think that is my case you be here for amanfo ana where the first time so here for amanfo. You were going to have a particular money, Mamma, and so very much, and so come on, you will move a tackle. I don't see that part. When you about I was going to Yo, Bemen, and I know it's got me that say, na, as I said, me that say. With the mate. Or say, I'm missing, and I was kind of chat to. But my producer say, Wafo be men for the tea. Now, was Kawaii, the last caller, minim near. What bay, hello. 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 Hey. Hello, good morning. Good morning. Nanka me you na me producer say call away the fano. Me pa choni e friend say. You facho fantastic program for me say you sound so. Hey. Fantastic weather for me. Nimsa no pe wa send your birthday greetings bi mpo dada. No crepa. Ma mintie wa no pe. Ana no pe ma. Manemu abaso. Ene adwuma pa obo. E de boa o. Nko ponhira pa. Me da se. Na me kenya ayese. Na ye besere pa se nyina nya botre. Ensan se itu na eyiri efa a man for a enkran no. I can say yankasa ye as a like let me say yankasa yan from so any sabi normal yan to 2 years na ama akofa wenu nyina aba nti de ni kan nyina say umuma yenya botre emma ayi aban no na I believe say obetutu no mayi na ebiem so eye say ye betre say bola na ye tutu gu wofofo e ade a ha dwene pa I had into Manu Mate fantastic weba for medase P se so wode wode abana e brana so se yedi dwata we wi ane de Sompa Rhapsody me monitor kra endpoint homeopathic clinic Dr. Duboaten was me mo aso nte se e ho ye endpoint emma awo na wo pe me se wano pe se wutie me ye read the 7th month e se wo enter wo rest na wa kwa aware ase awo ma na wo tete abra endpoint homeopathic clinic ne mo awate prostrate na bema hawa etre bi kwani kwansa wo twen ma enlargement ne ba ko endpoint homeopathic clinic ne yen hwe wo ntem won ko ne yen scanning hwe se bibia da yi ana premature ejaculation eno nso bra na enye mature ejaculation fi se bema de wo ne obe etu kwan na se wuja na kwantimfia na ye troka ana low sperm count no bi na ye wo problem ya ka cha wo se wuntimi nyem wo yere ama wo tete bra na nkwamo no ahode bebam endpoint homeopathic clinic stroke imobuo yare na no papa bia yedi ni fra America ba ya wabubu ne nerves nyina na mse momfa ne ko endpoint yi na Dr. Duboaten ne dom physiotherapy ne massage wo mo hwede mamo yede papa ko ya na ye je ne to ho anurse fu atwa ne ho ahia
ya te say wo he wo gu nsuo wo ye den o mu ye ni bibia kama pa ni pe mobo papa na meka na asem na waye mmere saa no papa na meka na asem na waye mmere stroke ama na ye mmere no but endpoint beboa no ono wadru adwen sacherem if says ye de woto ye de esi ayi ade so de wo free US ebe pie ha na chese mo eja wo fie e wa America be pie ha na chese mo de ai ntino mesobra endpoint na stroke no yenya ho adwuma ma physiotherapy ne massaging kuma se kronoma bo hia na wo e na wo nkran ha spinter se kwan so ye frɛ baby shell signboard e ho no a physiotherapy massaging e ho nyina wo ye ho adwuma for endpoint homeopathic clinic 0244 867068 e 0244 867068 for Dr. Duboaten na befa 0244 867068 anopa no munsuo kasa natural mineral water abuju nsuo fra wo na sachet water no ba bia wo bi edi bi bebro shop no waton kasa natural mineral water no fra wo mu sesi a ne emfa dispensers ni bi mesi office fra wo mu sesi a ne ema unsukrogen enti Kasaloma Ventures mo Taifa Bok Hospital echi wo no wo na de kasa natural mineral water aba it is a wo ye party wo ye ye fie kro nsuo a mo benom no na no no Oheneyere ka no wa ha nipa bebre anya yare wo nsuom eti kasa natural mineral water no nomanu bi na wankofa nsuo mu yare bia frane emfa nsuo ni bi mra wo shop no neton efisa no obi ebusa mansu papa fa nsu papa magana fo nom eye 020 6469430 kasa natural mineral water wo fra wo se na metie sompa yesi eno a na omunum no office ha eti mumfa bi mra me mumfa dispensers bi mesi me office eye 020 6469430 020 6469430 Hajia special local foods eduane papa fie no enti apreprensa oyama me kwanda apreprensa no pay tuza fi wache jollof me kan no apam kra wa kai apreprensa konkonte eduane bi wache se me hu bi chaache nuhu me wa bankwan bi wo ho ese se me yayi Oheneyere me wa bankwan bi wo ho ese metimi pe menkan bi na me twetwa gum enye no ase menya nuhu swati ase undi abekwa krampo na uhia momone onya momone enwo kokko okay anya amanso we bia na se salmon bi apamonim nuhu ye na ayem apremprensen eno so unim ye egbegbe mi so ampoti putomputo nuhu no so unya nwa nketo ani bi nkete no de ye fene to no ana de na woka eno ya bebie okay nya bebie na woka enwa no okay ye o mone nan fichire no okay enya kwayem de ni bia enya kwayem de ni bia omo de na ade ye nuhu a ye de kama pa na de o de awo no pobie ni de o de ye nya eno no de ana e de enyini anwa na nuhu ano ne be fine pa anwa ni abekwan na de nuhu edu so nuhu de anasa no pay kura se ewie madwe kama se nsuo no egugu kama eti anya bia so unya atedua ne eyi body ampesi asonson a oni bia unya oni bie oni aba anada ase oni aba body no a mu no me ya me penketenkete ya me pede soso kakra no na body no so se wo pese sonson kama di kanfa nsuo ni soso e ma nsuo ni hu ansa na de body no gu ya be nsuo abetimi di nsuo nyunu nsuo ase anti won hu se ben no na di nsuo nyunu ase gu na wo emane meansa no wo low gas ne kakra amana siso abe 3 minutes bi uya no wo hwie apam na report nso yibidie ni bi ayi report so yibidie ni bi na ye gya so da waso no watwete gya na wanya ni atidua pa atidua bom apam na esi wo nchen ye na body enso asonson na kosua no so wo no a obekum na na ye wo kan se Sompa ka so edi bi ana wonim se apam se ebasa kosua no wo no a emane mro 10 minutes kosua no wodi kosua sigya so a emane mro fatam to so wo no ani bebre a na wa mane lusu na ho odi ni nyina kosua ye pa but ye no kosua se wa no kosua na ama eyi yoku no ayi brown debi ese yoku no yellowish te se Sompa ye yellowish color na wo ye cha na se te se matade ye shami gold bisa no ese ye gold emane mmere nye fushi debi wodi fa wo no kosua fa 10 minutes peto so okay wodi si so no time for 10 minutes to so
said ye Ghana today me more 1 minute 30 seconds no won no akosua ma 10 minutes 10 minutes pepe petwe etubon say yoke no aye te say gold aye yellow te say matade ehye me ina ye ehye me eti na chese kosua no won no ye na se won no akosua wie amana bena bro na bena na emu na aye brown etimi pie ebi ubu ya na efrofu na efra da bi won no ye wasa kosua no kosua ye no moro 10 minutes wasa yoke no ye mu ye twan ka sa efrofro no kura wudi na etwi me se na no me da me fufu to eye bode to yi bi me no akosua no 10 minutes pe na demu me boost utim say mu aye yellow kama I say gold me say we na chese me di kosua me di kosua mienu me ni one o me di 2 ene ye to eto no so ma fo no kama so wa unim say to so de me de me twima wo a eburafo de ne bi eti anopa de yesrem a efie local dishes ne amunni amunni local dishes no no so aye no ne kwan so ye no na ne kwan sa enye bebre eno say de fresh sorry buy no na eye won say buy mu ba ntia no bi na me no aye ena me chi nyadoa wow me chi nyadoa ne nkwansusu no me de nkwansusu ane jene de garlic kakra bi wo no ne yakaka dro ketewa bi hyem eti ma anchi so wo wa ye duro ma ye duro ena eno so kosua no me no an 10 minutes ena me de salmon no fresh one ni bi no me toto ne kakra bi Abidjan na se Ghana me de Ghana de ni bi man fa Abidjan de no me fa Ghana de bi no eno na omega 3 wo mu no Ghana de no omega 3 wo mu Abidjan de no so omega 3 wo mu but sa eti na apam ayiwa yi na machi nyado yi ene nkwansusu yi je nani akaka bi na me de enwono man fa kese kakra bi enwono so mi hu say ye papa ni bi nya ya anom de ye yo de ne ma frafra yi ena me de pete so kakra na kosua yi me de ahyehye mu say yi na samo yi me de atwa ho ahia na afe baye mono no manu awie eti na momo pon asore na mehwehwe mo amo ehu mo no anfo man kofi ankope bi anie no mo pre mo ho kon ye no contempt ena misumi nya ne kama na bo ayi bayire yi ase wisie eti mi sama no pay se baye mo no ba etutu baye mo no ba kotobi penkontomre penkwansusa pakaka duro kakra pegale kakra menchi ni wogya so ma hode ne nsai enkontomre ne no ne bebre se wotimi no enkontomre na peche na kala no kra asesa wobetimi no enkontomre na ye yellow ma ne green sa fresh one pa men kan chiwe mo bi kan chiwe say yese galamse enti no enkontomre nye omo a ompanifo no pa omo so mo boa oya afanchine kakra ohoro odi ohoro ho kama nyadoa nkwansusa jeme meso twibia no pai kope bayem no yi bi na fa bi siso wudi na no pa apamu didi kura eduru anumira no apanka bi e ba say kom kura eni ko uni di biem menka say anumira ko fa fufuo to so fufuo chance na digest Oheneyere menyam na me hu say tie for mo mfa nche me fufuo nya aduane papa nkwan na ye nkwan no apam menyem ena me hu se fufuo enkwan na ye but banche ne bode na ya wo no afra na ye twan no enya duane papa on se emma wonyem a ya na wonim se medi fufuo no saa de ne ye de ye bibio medi fufuo no de be so mpaboa o se edwoada no pa se oba wonyem na wo so won se wonya cravings eti ade acha no panti na me pe me ko do fufuo ne abunabunu ina me kru ko pe bi ma me di ye saa bre no so na me wo saa vomiting stage no no wa se wudidi asa wo because akwara no udi se kodo na wadie no no wapu aba wa mo regurgitate apa what a word no regurgitate ama wodi osan piaba edi 3 days apam I can me no fufuo ne bai and digest 3 days me fan se me di na Jordan opa edu ukuada anopa no a nane e bana fufuo enum se na fufuo na me di na Jordan no etimi digestive system ntimi enyamo no ena wo se yenso so se de be epe na me pede mu oden ena me pede ye twan
na me hu se fufuo nkwana na ye papa fufuo na mua no ene ka wo we banche no kura nkeye ebi se esese nka ye we ma ho na we fufuo apam bibi sa na se nka ye we on enti e ma me hu se efiri ho no se fufuo no apam de emrato ho ansa na medi na abiri bia ye transe ya ma kakra wo di biba na fufuo no nso no so obedi kura nka so utwa ne te se mensa kokoro moto ano ha ne nkwan de bebre because I call you munso esan hu ye anase tetene nketenketen mo nketenketen but say obi timi tam ntromwa te se mensai no wa mene na do be na be digest ndi so adidi emre dia ye anase mane nyemre anase ha wo de mane nyemre ya no abobo so na ba ye kurom ha de empede ye emre pede ye den de posim ekodemu ache me pede ye posim me bacho Oheneyere for greetings brother me family de emre na fi Reverend Lawrence better say enche ma me fa happy glorious belated birthday Emma Miankasa me mama penyin Mrs. Rosina Owusu Echao o reside e wo Italy me pacho we say one kasa wo younger sister ya your friend say Lady Janet upon Damprane and na fe one kasa ura yewra Owusu Echao and na wo say ye nyina yen kamom na yen fa happy birthday we say enfama oso nyankopon kwaso enhraw na oma kwatenti ahoden ene apomuden ewo may you experience the glory of God in every area of your life. Amen. May you experience love wherever you may find yourself, and may you take dominion wherever your legs will be. We say ayen semwa ye kan ede achrewo ene anopei se erade nkwaso enhraw na o sister ese yen kan cho se odo papa ye we say Madam Lady Janet upon Damprane Assistant Registrar Quality Assurance Unit Christian Service University or see yen kan cho so odo pa na Psalm 138 verse 8 no ena ode ma say weba for so de emra ene ma memfancha kese ma abamu eyi no mekamu.com ya wo mode sompa nam no abribia wo de ato sompa okay friend ben ya otunzu ba bia obi aye chia no the first taxi driver wo tie sompa no e ko ba bia aha no ye she kakra aha de aseminya aha de anu e de e otu kopim se sound no ejina na naso nti ba bia obi aye chia na ben so bitmy saye fro no okay abrante na no ye MC no aha ne ba ye sofo okay ena ye na woda Reverend Ebenezer Okente Togbo sofo in Nigeria ho no ena ye ne birthday sofo in ekuta microphone Reverend Ebenezer Okente Togbo no pacho bodi ni biem etie for mama ye Facebook page no Okente Sompa Accra Sompa Accra 106.5 na mo he sofo na wodi ni birthday no okuta microphone kra ya so asen no Reverend no Sompa Accra 106.5 o papa ben okay o papa betimte Togbo Reverend Ebenezer Okante Togbo na ne abriso be nya medwuma wa hyase so ntem echi akwada na kwan ya wonfa so no nyina wonfiri ho mame fa happy birthday Emma Linda Osei Aboagye na ze we de miami name Linda Osei Aboagye Consolidated Bank Ghana Limited was sehia sanwe so na sa enchie efi Fantastic Wilberforce ena wode mano anopeye mame ni mfonyini ena dasoi enti special birthday e be send ya ma Wilberforce no de akoma no ya na omo de akototo omo status na omo de ton so papa ya na ya na yani aso enti Linda Osei Aboagye wo Consolidated Bank Ghana Limited e was sehia sanwe so ena your birthday every Fantastic Wilberforce ena wode ma wo CBG e ho na wo sehia sanwe so branch yama utin kwa we unia ba Akosua Aboagye minu nyina Aboagye nti Linda Osei Aboagye yama utin kwa nyame nhraw afi mu oni yewra 7th month mu a month of perfection and a month of rest onyame ma wo enter rest na o ma wo nsre na wafo atamfo enhya wo na ase nti we efri Sompa 106.5 FM Accra ye ne adwuma efo apam dada wo ha Oheneyere betman sin nyina Augustine na fe nso kese na efri Fantastic Wilberforce ho ene ye de ma wo nti apam dada obi nso di ne birthday na pese odi mfonyine ne bre se de ye nkrofo ya ye di mfonyine ntu ye Facebook ne YouTube page no a na wa send the message amaye ewo 053
188 6216 053 188 6216 yes 053 188 6216 neno so woni yakona kra na ntia bejafo ene ye de si ohene ye si na watwe from wase metwato a wode ma etiefo na fe ye ne Reverend Lawrence si edu atena se wo Sompa Rhapsody na ya twehwe nkomo. As you always say, Lord deliver us from evil Jeffrey Bonemo radin entutu ya na monsi bia ekron fa. Amen. And that's natural beauty ye fatal wo de ni kwa so ye makeup o ja makeup ye onatra wanimu da ho kama troka moto aba hu za asa moto na funu nyina moto shanga kanga wanimu ya moto pa moto asa hwehwanim ai oyina won fe abam dada ho so de wo de maye mama tiawa nyame nhire obia na ma obia na edel esanse July ya wo ka se ye nhira bosomi eye month of perfection ebi se ahokyere bosome kuta wonsa nyesa obefo obi de nanso perfection month nti ma papa no dwene papa no na emra okay eno na yemfa nya adwuma me boa okay mate apam medam nyina asia no pe atiefo aha ene ede Ghana today dwumedie no sie ye de Sompa 106.5 FM akra yes sorry so na ye de Sompa Rhapsody no aba meda so temadwuma me ne Reverend Lawrence sie du betwetwe nkomo e de afo na brabo adesua bebre wom wo ye maame afra wo manyina wo ye papa afra wo mane wadwuma yefo wo wadwuma mu so afra adwuma yefo na wo bia entie bi ne story ne beboa wo e de ne da so bebre the hopeless e be mo hu se wabrabo no ensai saa na ye de what to prison pen no nche se wabrabo na ba wieye eti bomodin ansa wo de wa fidie no beto Sompa 106.5 FM akra every day Sompa Rhapsody dwumedie no to aso de ama wo sabre ya ye ko short commercial break ye ban ye no a na ye tena se ye de wo ho bia na ye de ama wo ye betetene wadwene ye be hyehye watenka wakoma ye be hyehye wabrabo obia ni ho asai bebre na no oba bi ba me office wo se ye ka mene no na me ne di nkomo wi o sorry ye ko no o sere na me se